William, imani muhezagire. William, Mungu akubariki. Akoreshwa n'Imana, anatumikishwa na Mungu kubera yayemereye, kwa sababu alimkubalia. Nawe ni wayemerera, na wewe ukimkubalia, Imana igiye kugukoresha. Mungu anaenda kukutumikisha. Ivyo takoresheje abake, ambavyo atumikisha wa zamani, Imana igiye kubikoresha wewe. Mungu anaenda kukutumikisha wewe. Bivanye n'ingene uvyitwayemo, ukitokana na mwenendo wako. Ngo mu vy'Imana nabwo ari ukwivumbura. Mambo ya Mungu sio tu ya kujipa tu. Mu vy'Imana, ndani ya Mungu nabwo hakora ubwenge bwawe, hatumiki akili yako. Ariko mu vy'Imana, lakini ya Mungu hakora kubaza Imana, yanatumika kuuliza Mungu. Igihe cyose uzokora utabaza Imana, muda wote utakayotenda utauliza Mungu. Uzoguma ukora ivy'ubupfu, utaendelea kutenda mabaya. Uzoguma ukora ibigusuzuguza, utaendelea kutenda mabaya kupi heshima. Ariko ni wabaza Imana, lakini ukimuuliza Mungu, kubera umurimo nuwayo, kwa sababu kazi ni yake. Iba ikubwiye ati manuka manuka, akikwambia shuka shuka, ikubwiye ati duga no duga, akikwambia panda panda. Ariko Imana itaravuga, lakini kabla Mungu hajasema, reka kuyigira mu kibanza, aja kwenda katika nafasi. Imana itarakubwira, kabla Mungu hajakwambia, yacuvuga ivy'Imana itakubarira. Usiseme Mungu ambaye hajakwambia. Ivyahishuriwe Yohana, Ufunuo wa Yohana ni rupapuro rwa nyuma, ni karatasi ya mwisho, kuko igihe kirarangiye, kwa sababu muda unakwisha. Ushobora kwiyumvira ngo igihe kirarangiye, yawezekana unafikiria muda umeisha, ngo nitera bwoba, eti na kukatisha tamaa. Ntabwo ari iterabwoba. Hapana, sio ya hofu. Imana igiye kuduha amafaranga, Mungu anaenda kutupa pesa. Ayo mahera nyene, hizo pesa nizorobanuriramwe abakozi b'Imana, ndio ambayo itatolewa watumishi wa benshi bazogwa, wengi wataanguka, batangure kwivugisha, waanze kusema sema, kandi bazorimbuka, wengine wataangamia. 18:22. Ufunuo wa Yohana sura ya 22 mstari wa 18. Musomya zengahe imbere, msomaji aje mbele. Kaduhamagare muri aba pastori, ngoja tuite kati ya pastor, duhereze Samson kazi. Turasoma mu izina rya Yesu. 19, 18 na 19, 20 gusa. Ivyahishije Yohana 22 ku murongo wa 18 n'umurongo wa 19. Haravuga ngo uwumva wese amajambo yanje, havuga ngo uwumva wese amajambo yanje avugishijwe yo muri iki gitabo, ndabishingira intahe kuri we, nihagira umuntu nihagira umuntu azokungurira kuri iyo. Turasubiramwo, haravuga ngo uwumva wese amajambo yanje mvugishijwe yo muri iki gitabo, ndabishingira intahe kuri we, nihagira umuntu azokungurira kuri iyo, Imana izomwunguka ibyago vyanditswe muri iki gitabo. Kandi nihagira umuntu agura ku majambo y'iki gitabo cibi vyavugishijwe nayo, Imana izomukura ku mugabane wa ca giti c'ubugingo no kuwa wa mugwa wera vyanditswe muri kino gitabo. Amen. Ndabanda. Oya, mashimeshi ku Mana yacu. Kukingi kwa Mungu wetu. Muvyagire gatonyi, Imana ibahezagire. Kidogo Mungu awabariki. Musubire mufate ivyicaro n'abapastori. Tugiye kuvugana gatonyi kuri aya majambo. Tunaenda kunena kidogo katika hayo maneno. Ngo mu gihe c'imperuka,
kipindi cha mwisho ngo hazoza bigira abakozi b'Imana. Kuna ambao watakuja wanajiita watumishi wa Mungu. Hazoza bigira bavugishwa n'Imana. Kuna ambao watajifanya manabii wa Mungu. Hazoza nabigira ko ari ba Yesu. Na kuna ambao watakuja wanajifanya ni Yesu. Wariko muzebe maso. Lakini muwe macho. Bibiri muri iki gitabo yaliyomo ndani ya kitabu bishingirwe naye n'Imana, inashuhudiwa na Mungu. Ni wakora wisunze Biblia yera, ukitumika kwa chini ya Biblia, hanyuma ugasenga n'Imana, halafu kamuomba Mungu, urugendo ugiye kururangiza neza. Safari unaenda kuimaliza vema. Urugendo ugiye kururangiza mahoro. Safari unaenda kuimaliza na amani. Ariko ni uumva, lakini ukisikia ngo hari ababaye kule kuna watu bagiye kubafasha, wanaenda kuwasaidia, ukirukirayo ukakimbia, bagiye kukunyaga n'ivyo ufise, wanaenda kukunyanganya na ulio nayo, bazogusaba imene, watakuomba mbuzi, bagusaba inkoko, wakuombe kuku, ngo bakeneye ibimazi kugira utere imbere, wanataka sadaka ili usonge mbele. Mbega wowe utaratera imbere uvugana n'Imana, uri nyuma ni wazotera imbere. Wewe ambao unaongea na Mungu jasonga mbele, aliyeko nyuma ndiye atasonga mbele. Ngo muri ico gihe, katika kipindi hicho, ngo muze muwe maso, muwe macho. Uzokungurira Imana ivyitamubariye, atakaye sema ambayo Mungu hajasema, ngo nayo na yeye izomwungurira ivyago, itampa mabaya. Kirazira kwivugisha, haipasi kujidenesha. Reka Imana ikuvugiremwo. Acha Mungu inene na Imana ivuze ngo genda, Mungu akisema nenda, genda. Nenda. Reka guharira n'Imana. Acha kubishana na Mungu. Mana yacu niharirizwa. Mungu wetu hasemewi. Ariko ni wafuka mugasenga, lakini ukiketi ukiomba, ukavugana nayo, ukaongea nayo, bizogenda neza, yataenda vizuri. Uno munsi leo hii abamuhura bose bakubwira ngo n'abapasitori, unaokutana wote wanajiita ni wachungaji, abandi bakubwira ngo n'abavuga butumwa, wengine wanajiita ni wahubiri. ariko ugiye mu mihani wabo, lakini ukitembea katika jamii zao, ivyaha bakora na Satani azobihakana, dhambi wanazotenda hata shetani atawakana. Ntabwo twarobanuriwe kuba abanyavyaha, hatukuchaguliwa kuwa watenda dhambi, ariko twarobanuriwe kuba abakozi b'Imana. Tulichaguliwa kuwa watumishi wa Mungu. Imana ukwiri, Mungu ilivyo, niko dutegerezwa kumera, nasi tunapaswa kuwa hivyo. Reka gushaka kwigwanira, acha kutaka kujipigania. Imana yakubariye ngo nuhagarare gusa. Mungu alikwambia simama tu, ngwi hanyuma ngo urabe kwitigwanira, halafu one kama hata kuja kupigana, kandi ntambara ukayitsinda, na tena vita ukaishinda. Kuba wambaye neza, kwa sababu umevaa vizuri, ntabwo ari ubuhinga urusha bamwe bambaye nabi. Wewe sio mtu mwema kuzidi wale ambao wamevaa vibaya, ariko n'amahigwe yo kumvira Imana wagize, lakini ni neema uliofanyiwa na Mungu ulisikiliza. Igihe cyose wafashe ingingo, muda wote ambao ulishikania, ukavuga ati Imana ngomba ndagukorera, ukasema Mungu nataka nikutumikie, Imana nayo izokora ibyawe, Mungu na yeye atatenda yako. Ariko reka kuza guhindura ibyanditswe vyera, lakini acha kubadili yaliyoandikwa mema. Harabamaze kubihindura, kuna ambao waishabadilisha. Uno munsi leo hii bagenda ngo kugira ngo urire indege zana 5, wanaenda eti ili upande ndege leta 1500, kugira uronke umugisha zana 10,000, ili upate baraka leta 10,000. So uwo muntu agisaba 5 na 10, mtu huyo anayeomba 5,000 na 10,000, uwo yotanga umugisha, huyo anaweza katoa baraka. Bakozi b'Imana, Imana irobanuye uno munsi, watumishi wa Mungu mliochaguliwa leo hii na Mungu, murabanyamugisha, ni wenye baraka. ntabwo murabo gutungwa n'abakristo, so watu ambao mtatunzwa na Kristo, ariko abakristo murabo kubatunga, lakini wa Kristo mtawatunza uko mwabatanguriye, kwa sababu mliwaanzia. ni mwebwe muvugana n'Imana, ni nyie mnena na Mungu, murabami n'abaherezi, ni wafalme na wajakazi. hagarara neza, simama vizuri, hanyuma urabe ko Imana itakugirira halafu ode Mungu kama akutendea mema. ariko nimbura indyarya, lakini kama si mwaminifu, izokumara amazi, itakufanya uaibike. indyarya mwarazibonye, ambazo waaminifu mliwaona,
bakimarishije amaguru ababazi indyarya. Wanamaliza na miguu ambao si waaminifu. Ni wabindyarya. Ukiwa si mwaminifu. Ni wakengera abavyeyi bawe. Ukiona wazazi wako hawaendi sawa, nta bwenge uzobugira. Utakuwa hauna akili. Biblia ivuga ngo mwubaha abavyeyi banyu. Biblia inasema uheshimu wazazi wenu, ngo kugira murambire mu gihugu Imana yagohereje, ili muone siku nyingi katika nchi mliopewa na Mungu. Abantu benshi, kuna watu wengi barose umumvumo, walipata laana kubera batubasha abavyeyi babo, kwa sababu hawakuheshimu wazazi wao. Uno munsi, leo hii, ni umunsi wo gusaba imbabazi Imana. Ni siku ya kuomba msamaha Mungu. Mvuga ati Imana narababaje umuvyeyi wawe. Useme Mungu, niliumiza mzazi wangu, mbabarira, nisamehe, unkore ko umuvumo, unitoepo hii laana. Hari abantu bagenda n'amaguru batazi aho byavuye. Kuna watu wanatembea na miguu hawajui yametoka wapi. Hari abantu bagenda bari gusa batazi aho byavuye. Kuna watu wanaenda hawajavaa hawajui yametoka wapi. Mwiyubare, muwe makini, gutunga urutoki wasizwe amavuta, kunyosha mkono aliyepakwa kwa mafuta. Umuvyeyi ni washaka kugenda, mzazi akitaka kwenda, ni wabona hari ivyo mudahurijeko, ukiona kuna mambo hamjakutanisha, mushikire, mfate, umubwira ati ndafashe urugendo, mwambie nashika safari, none nagomba usengere, sasa naomba uniombee. Usengere umpeshe umugisha, uniombe unipe baraka, kugira ngiye kwagura ubwami bw'Imana, kwa sababu unaenda kupanua ufalme wa Mungu. Umuvyeyi atazobikora, mzazi atakayotenda, naho wogenda, hata ukienda, Imana izoguha umugisha, Mungu atakupa baraka, kuko wamwubashe, kwa sababu umeheshimu. Ni Imana yabibonye, hata Mungu ameona. Hari abavyeyi bubaha na kuna wazazi wanaheshimu, ariko ni wagenda gusuzugura soa, lakini ukiona baba yako hafai, ntabwo uzoba mu gihugu Imana yaguhaye, hautakaa katika nchi Mungu aliyokupa, ubwo uzokimarisha amaguru, utamaliza tu na miguu. Ni wubaha so na nyoko, ukimheshimu baba na mama, uzoba mahoro, utakuwa na amani. Ushaka kuzoba mahoro, unataka kuwa na amani, cyane hari umuvyeyi wababaje, au kuna mzazi ulimuumiza, hari umuvyeyi wababaje, kuna mzazi ulimuumiza, ushaka gusaba Imana imbabazi, unataka kuomba Mungu msamaha, ushobora kuba wababaje Imana, yawezekana umemuumiza Mungu, ushobora kuba wagiye kubwira umuntu ngo Imana irambariye ngo hari isanduku, yawezekana ulimwambia mtu kuna sanduka ngo iraje kukujana, inakuja kukubeba kubera inzara yawe, kwa sababu ya njaa yako. Ivyo navyo vyarababaza Imana nimba warabikoze, na hayo yalimuumiza Mungu kama uliyafanya. Birashika ukaba warahagurutse, yawezekana ulisimama ukagenda kubwira umuntu, ukaenda kumwambia mtu ngo naka yakuvuze uko, fulani alikusema hivi, ivyo nawe warababaje Imana, na hapo ulimuumiza Mungu. Imana yacu, Mungu wetu, shaka tubabera, inataka tuwe wema nkuko na yari yera, kama yeye ilivyo wema.